Bebe. Bebe. Shh, bebe. Dali lang. Shh. Malantong ka ba? Hindi. O, paano naman si Justin Bieber? Gusto mo kay Dr. Safe? Halika na kay Dr. Safe. Halika na kay Dr. Safe. Ito lang. Ibibigay na kita kay Dr. Safe. Hindi. Halika na kay Dr. Safe. Hindi. Halika na. Halika na kay Dr. Safe. Halika na kay Dr. Safe. Halika na. Halika na kay Dr. Safe. Halika na kay Dr. Safe. O, sige. Paano? Kanta ko na ng baby, 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 oh. Lolo. 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 Lolo, lolo, oh. Mamis. Ani. Mali nga naman, mami, hindi, daddy. Tata, oh. Daddies. Daddy, oh. Kojis. God, oh. Okay. Kot. Kot. God, oh. Okay. A, A, B, B, C, D, D, E, E, F, F, G, D, H, H, I, I, J, J, K, K, L, 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 D, L. L. Ginagalit mo ako ha. Again. L, I, M, M, N, N, I, N, D, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, D, R, D, R, D, R, D, R. Dali. R, I, S, S, T, D, T, D, T, T, U, D, U. Again. U, U, U. Malantong ka. Ayusin mo. U. Again. U. Sanga ka, bebe. U. Dali, ilan lang? U, V, W, X, Y, Z. Ako. Kung alin. U. V. D, V. V. D, W. D, Ay, wala pala tayong kanin pa. W. D, X. X, Y. D, Y. Y. Super Y. Dali, Y. Y. D, Y. Go. I, Z. D, Z. Oh, let's sing your favorite cartoon. Caillou. Gagu, Caillou. Gagu, Paano mo na si Dr. Safe? Paano mo na si Dr. Safe? Kadis, Paano mo na si Shami? Tek. Paano si Ate Janet? Paano si Ate Janelle? Ate Janelle. kadis, Hindi, mali, hindi. Ate Janelle. Oh my gosh. Agos, Gosh. O, kanta mo na ng baby, 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 oh. Go. Sing. Bebe. Dali. bebe, bebe, oh, Lolo. lolo, lolo, oh, daddy, daddy, oh, Kot. good, oh, Caillou. oh, oh, Kojis. guys, oh, Miss Canada. dada, 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 Oo, sinakda ka dyan ah. Dada. Miss. Paano si Miss Canada? Miss Canada. dada, 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 da. Isda. Isda.
Tong, kot. 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 Malikot ka ba? Dabu, dabu, da. Ay, Gago mo takot ka naman. kot. Kot, malikot ka ba? De. Malikot ka raw eh. Ay, hindi yung kumakalat at chismis. Malikot ka raw. De. Pagka nga may nakikita ka raw matanda naglalakad sa Walmart. Ano ginagawa mo sa matanda sa Walmart? Ayan, sinisigaw mo na gaya. Sabi mo,